USemanzini abilayo wayengumsakazi wokhozi FM uSport Butheleezi njengoba ebizelwe ukuvela phambi kwekomiti eliqondisa ubugogo lenhlangano iSkebe namhlanje ngeSonto ngecala lokweba imali yomndeni yakwaMsibe Nquthu elinganiselwa ku-R600,000 wamarandi. UButhelezi umangalelwe lo mndeni umsola ngokwebela le mali esebenzisa igama lenkampani yakhe edayisa izinkukhu yabombuso. ISkebe yinhlangano engayenzi noma-ke engenzi inzuzo elwisana nalo lonke uhlobo lobugebengu kodwa idume kakhulu ngokulwisana nokutshontshwa noma-ke ngokwebiwa kwemfuyo. Iphinde yaziwe ngokuthi uma-ke ikuthola unecala ixoxa-ke nawe. Iphephandaba langeSonto lincinze ngomthombo walo ngokuthi udaba likaButhelezi lisezandleni zabaleli noma-ke zabalenhlangano. UMnumzane Gcinimuzi Msibo wayesinquthu utshele-ke iphephandaba ukuthi impela yena-ke nomndeni wakhe baqola ngoButhelezi imali engango-R600,000 wamarandi esebenzisa inkampani yakhe okuyiyona-ke okwafaka kuyona imali. Kuthiwa-ke uthumele nobufakazi buka-R100,000 owafaka ku-akhawunti yale nkampani eminyakeni emithathu-ke edlule. Udaba-ke sebelibike noma-ke udaba seselibikile-ke eSkebheni linganiselwa-ke ku-R600,000 wamarandi imali-ke yomndeni encwile-ke kulolu hlelo.